Khubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong किस्म के हेरबन लेक्शाला किस्कुं केडो किजनी के perha ngapit ia ki ngayo iba kikmen ngapat ngadio dan ba penpen ngato ka Daphihi Suchiangว่าช่องสาหากับชนองน้องกันรีเวสจันทร์เหรอแต่นกงชับอีงอุบไลกันรัดว่าดาอีไงกันนี่ก็สับกับตะเลนอุรวายน้องแต่งาดังช่องคลาส BA first semester งาจึงทมูแต่งาทมูอุไลคอนเทสต์กันนี่ก็ Indian Talents Fight Season 2 กว่าวันนังมันฮันนี่ฮาเดลฮีปะDelhi से क्यों कि इतना प्यार तुमको करते हैं हम क्यों कि इतना प्यार तुमको करते हैं हम क्या जानोगे हमारी सनम क्यों कि इतना प्यार तुमको करते हैं हम क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम क्या जानोगे हमारी सनम con tiếp ở em có vi cái bữa của cả Aisha Suchiang của khi ha cả Suchiang production để đi vào ya cái cầm lăng ghi vào ba vào usar kitbox thaba để yo lat yo ở cái cái lat u yo chăm vào kí để cái chính rap yong o để boy cắt cái cái put u contest hadu ka Indian Talents Fight yong ka season 2 để yo ale u boy hadu ka semi final nang sang kong ruwaya hyung porwa khi yung porasai tia vasai than để manda hite manda hadin ngau tawa yi or waite de iter kom practice aman kasi manda practice de manda ngau ta piu ta ongonya pen yecham go ngau bakit de hite pen hite nga chimbentat or hagniga jantia ko talent Desa kete tok sin kong ko chimbenta no te nga sngo komen hadu kata he na 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 he na 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 he na 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 nadu min ning kong kisni ngalayo iapi mensim jonga kakinde ngam tip ha ap sa ngam tip ha ap shong nga kwa banyak kendu batpi nadu min ning kong kisni ngalayo iapi mensim jonga kakinde Dibenta ketika Indian Talents Fight nga the practice wa oman kasngi de you anga you mit utu cho you nang yerkat cho gitu ki cabal de nga kamjo le ngau yo boro tawa em kpu wo sarkit thaba ongi to o yisrimu yonga al kayak ning te nga hite sam ngau yo bor to yo boro u hite nang gele to practice you go to on sam you go to jakmat you boy to thong you wadamut you yo o yi wadamut mang yonga पल भर ठहर जाऊं दिल ये संभल जाए कैसे तुम्हें रोका करो
yo o chimbenta hi te jingwai to wa ma hipor wa practice o ngau ko payu wa rwayo te ongo o yo o rwaya kani film kasi to wa divayarap kani ko payu nya hipor wa practice o ngau ko wa hipor practice o ngau ko wa emo ka te sap rwai to ongo nga ta pa practice ka nga te kesuryang ki te ongo la de yi or wai te kesuryang ki te yu yo or wai te film yang ki sa ko nang pen mi ki te man hite ta ongo man das ngau hite ngau go wa man de yi ba or wai te kesuryang ki te ongo ka nga de yo hi pa or wai de Daphihi ka te kesuryang yang ki sa ngaru kumba pisno dorjung piha nga ipau nga kwa banyo iya pi jing it kawan ha nga mit labat si ngam ti balik ni kaja